Vidio si ima tamo nekoliko slike, ono nema ždujeli, znaš.
Nazad!
Lepajte fauli!
Malo, zašto? Čips od kaj? Znam. Jadeš kurasane? Slavo, dobro. A čips jadaš? Ja to čips jadaš. Možeš, da se najde. Kako? Barem da izlezi nešto. Paka. Znaš kako? Barem da izlezi. To ti je sve ti garantiram. Znači ako bude 12 normalno, ne se gleda. Igraj! Evo, za brzo vreme će mi da dojde što je. Sada možda sad vreme dođe.
Skoro sadaš Liga šampiona ne igraš. Pa normalno. Ako bi ne da vide. Sinarke pijem se pala. Koji? Ne razgovarate ništa o tome? Ništa. Pa dobro, nema se tamo. Da, neka splasne malo. Ne iza samo, ide, ide. Preko ima iza, go. Ega, nemaš, bez pal. Evo ja. Che viso.
Всичко се казва, които се мене. Почненията на дека съм неясно. Furkan! Furkan!
Dugo kad fulom protiv vrata. Idem čitavati. Treba biti ostalo. Ne. Na koga bi završila najkasnije? Večer biti je vrata. Nema krade! Jedno pitanje. Mladinci, do koga će biti 7 najkasnije? Za mladinci, drugi ništa. Oskendije. Da, vjerno za Ali. Da. Do 8. Do 8 je. 8 i pol dobro. Super. Da. Jasno. Može, hajde. Hajde, čao. Deixa pra mim. Sempre da terça. O. Krkale.
Ajde!
Stefan! Stefan! Znači, probaj! Ide! 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 Ide!
Haydut gol.